Yesu amela ende kabisa. Ale kama Yesu.
నామములోనే ఒకరి వర్గములు క్రిస్తులో మనకు పాలన చేసిన విశ్వాసం
Kimora sura ngati sakramento sasa paseke. Yapo dire barasine sekutwise mu wengi ya wanaka mefayi. Kwa bajalo ka president ya. Christ the King Cathedral ya Mkhalaba Imukereke fale santlha tsanela misa le rona go ba ka swetswe weme phekgo e ba mogele. If it's your first time visiting our parish, will you kindly stand so that the church welcomes you? Hakonane sengwe se le batlang go sitse ka parish ya rona le ka etela ba ofisi ya bodisa ka morago ga dikgago tsa kereke. Dikitsiso tsa Sontaga sa bobedi sa Paseka ngwaga e le wa A Sontaga di 12 April 2026 diemejana. Meletlo fa gare ga beke ka mosupologo di 13 tsa April 2026 ke segopotso sa moitshepi Martin wa ntlha mopapa le mosola Tumelo. Tsa liturgy dinako tsa misa di anamisitswe mo lebotaneng la dikitsiso. Tsa tafole ya baperesita Morena mopapa Leo the 14th motlhophile Father Lawrence Ofense Theto moperesita wa diocese ya Gaborone go nna mobishopo o mošwa wa diocese ya Francistown. Go tla nna le thuto ka dipuisano ka piso ya moperesita ka matlhatso a di-2 tsa May 2026 kwa St. Charles Longa Minor Seminary Kgale. Ba ba nang le kgatlhego go tsenelela tirelo e ba kopiwa go romela maina a bone go moperesita wa parish pele ga di-27 tsa April 2026 go baakanyetsa dithuto. Bakaolengwe ba kopiwa go tla ka buka le pene go itse go feta fa o ka ikgolaganya le Father Tshiamo Makaba mogala wa gagwe o kwadilwe mo lebotaneng la dikitsiso. Mo go tsa katakasima dithuto tsa bana tsa katakasima di tswaletswe. Dithuto di tla simolola ka matlhatso di 2 tsa May 2026. Go itse go feta fa o ka ikgolaganya le Mmepesa kgotsa le Mmedisi megala ya bone ya anamisitswe mo leboteng la dikitsiso. Mo go tsa makgotlana le dikopano bašwa botlhe ba dingwaga tsa go simolola ka 18 go fitlha ka 40 ba lalediwa go nna le seabe mo letsatsing la lefatshe la bašwa la 2027 World Youth Day 2027 lo lo tla tshwarelwang kwa Seoul, Korea go tloga ka di 25 tsa July go fitlha ka di 9 tsa August 2027 ka fa tlase ga setlhogo se se reng nna pelokgale ke fentse lefatshe kana take courage I have overcome the world John 16 verse 33. Ba ba nang le kgatlhego ya go tsaya karolo mo loetong la tumelo ba kopiwa go ikwadisa ka go duela depositi ya 6,000 pula e sa busiweng. Madi otlhe a mosepele ke 30,000 pula a tshwanetswe go duelwa pele ga di 30 tsa April 2027. Go itse go feta fa o ka ikgolaganya le mme o ratile mosweu kgotsa ba bapala le lekwalo le le tseneletseng mo leboteng la dikitsiso. Ba kopano ya pelo e boitshepo segolo ya ga Jesu ga ba na le rona gompieno
ba na le tirelo ya dikapeso kgotsa enrobing kwa St. Joseph's College go gale ba kopa phuthego go ba baya mo dithapelong. Non-Missionary Childhood Association ba eletsa go dira tiro ya bopelotlhomogi ka jalo ba kopa dithuso tse di farologaneng go abela ba ga modubu ba tlhokomelang bana ba go tlhoka lesego kgotsa dikhutsana. Dithuso e ka nna mephuthalana e tlhapang toiletry, dilwana di ka isiwa kwa shopong ya dibukana go simolola ka di 12 tsa April go fitlha ka di 3 tsa May 2026. Go itse go feta fa o ka ikgolaganya le Mmelesego Molema kgotsa ba ba nang le lekwalo le le tseneletseng mo leboteng la dikitsiso. Ba lekgotlana la St. Augustine ba tla nna le kopano jwa kgwedi ka matlhatso di 18 tsa April 2026 ka nako ya 3 mo tshimologong kwa ga Rre Lesego Morakanyane ka plot 4714 UB Flats go lebagana le ko Biak Village Gaborone. Maloko otlhe le ba bašwa ba lalediwa. Go itse go feta fa le ka leletsa mogala o kwadilweng mo lebotaneng la dikitsiso. Ba lekgotlana la St. Teresa of Calcutta ba tla nna le kopano jwa kgwedi ka Mantaga di 13 tsa April 2026 ka nako ya 5:30 mo maitseboeng kwa ga Mme Boleng ko plot 3483 extension 12 Gaborone. Maloko otlhe le bašwa ba lalediwa. Go itse go feta fa le ka ikgolaganya le Messi ba le Owen mogala wa gagwe le one o mo leboteng la dikitsiso. Tsweetswe etela website ya www.christthekingBW.com go itse go feta fa kana go balele lebotana la dikitsiso la kereke. Bakaolemedi dikitsiso di felela fa a go ba boemona Jesu Kriste.
Rara wana mwezi ndio kila parishi. Kiwa parishi ya mwezi. Ya bala tunaelewa tuono. Kwa are less of it. Through our prayers, through our encouragement. Also, Hallelujah, hallelujah, hallelujah.